Subut, Made. subut, loh sebab diambil kau ni lo lega beli. Kira-kira dia sebab kena lu beli barang ngerasa sebab masih. Beli Made. Kayang kejani tiang konen presiden bakal ngesapa. Paunukan batin bapan tiangi. Dang subulan kas beli. Konen mantiang mayang utang kape nenggera ramo. Nejani bapo subuh ngalain mati li. Kini lo ban mapinah panggigisan sebab kena lu. Di manusia perjalanan itu akan dulu. Lega, maurib, pemeragan lakar mati. Kadirasanya dia peninggalan lu ngeleng. Ibah pun si lakar muali hidup gue. Beli. Di subane ada raos beli ni buka ketu marah kape dia. Marah dadi mutu galang apa ada kena tiangnya beli Made. Beli Made. Kemudian lo. Namai malu beli. Yang marah udah kuling pekan ngajak beli ke Malapal. Hah? Ada ordo beli. Orta apa tuh? Acur nih beli lacur irago beli. Kira-kira acur ken-ken. Sana nih karsang gini dah anaknya aku. Hah? Sana tua ke lo? Beli nak ningah masih kita di bukan Sana tuh. Ikan aja nih. tiket balik yang tiket sudah kau cepet nih. Yen kanti ambil lo sana nih. Apa lah kan tol ini? Tobo Salingnya kau nggak bilang. ada kalau orang nangsek. Jadi lama kena aja bekerja. Kengken berdaya pangsing kantor sarang dua ke kuburi. Nah, jinglah ide kengken tuh. Yang apa nih? Beli Nang buka lu jak jangan kejang beli. Nangil bal. Nang pedingahang malu munyentiang beli. Da beli mapanganan sepet tajak makejang. Seng dadi seng praga tamuliak sepet beli. Beli. Kemudian lo. Jani kene san ban medaya nang bangun malu beli. Jani kene san ban medaya. Apa ni da dua go ngar sayang sana dua ketu. Nih jani lah ngadang pasi umaran beli. Hah? Jalan mau Usi umaran. tua bener beli. Ada yang mau bantang saya marah apa? Tuh dia tadi beli blok. Sanan tua ketu angon bantang si Umar beli. Mat-matan saya marah nih. Nyen je presiden negesin. Sanan tua ketu tur maning patut tegas sieu nih. Do pina ke Jayanti di Pesiwomaran mo lo. Tuh menang. Bener. Menang. Tur maning pikoli anake Jayanti sejadolen. Tuah sanan tua ke sidekatur. Tur maning yen muani anake tu presiden negesin sanan tua ke. Tiang bisa dia bakal mesomahan. Menjauh kepak lawanin aja nak muani. Ini Kini lo di Subane pindah-pindah beli. Makanya ingat beli. Ada nawang ngakin saran tuakinya. Man beli si nawang. Beli si nawang. Oh beli nih nampi kan masih nawang. Beli nawang. 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 Sing apa bukan tiang sih lepo uno. Menjadi kengken bang nih. Tiang ane nawang. Hah? Tegas sanan tua ketu. Iya, Apa nih bapu nunen tiang di pengipian bapu. Oh. nawang. Ilu nawang. Iya, kita juga udah banget pesu. Adik kita. Tuh dia. Jangan ada nak bagus. Orina tadi juangnya sana. Liusan ayam beli ya. Ah jadi bujak itu. Jangan setuju jangan ada saya marah. Apa? Lihat aja setuju. Jadi panitia irago. Hah? Kadang si Umar rago. Ane nawang jawabannya rago. Ah. Ini jadi wasit, jadi jurinya. Cang. Oh, Apa lah di juri? Jangan asal nak ngomong orang sana dua ngomong itu aja kalah. Karena sing bakal nang lu santi sing bakal. Kapan juri? Jurinya Jangan diganggu gugat. Tidak bisa diganggu gugat. Nah. ya gitu. Itu kita lah. Beli, Sobia kan beli, jadi. Lan. Nah. beli jatnya. Ada apa?
Yen korelasi ini melinggi. Yen parakan, yen pajak percaya bang negara. Ini dijajang nih. Tuh. Oh. Curi kebohongan ini negara. Nah, pada aja. Bangsa ada makatan sana nih. Asal buat Jawa apa jak leh. Kadi rasa benar jak pilihan. Lihat. Lu santi sing makan. Awas kanan katur yang ada nak menang. Nah dua kilangan nanti, kilangan sana dua. Nah, Giring tuh giring. Karena sesuai yang baru. ah onen. Onen mulai. Nyoba. Oh nyoba. Oi, nabagan. Apura niki. Pernah itu sakit napi. Wih, liu pemilat masih marah. Pengiring nih pengiring. Milu sih baru. Liu. Oke, beli. Wih, Nona Sugera nabagan niki pernah itu sakit napi. Mas bagus pernah itu bagus. Nawagan Oh, titiang mau saking bukit seni Bukit Seni. buat seni. Gumanti patut pisan. Jadi ngemilatin. Niki masa betul sana kali. bersemeton titiang sarang kali Beli. Ledangan. Wadah kali niki kue ternak bawang dia bang. Terus beli. Weh, ini. Ah, tidak kita enggak. Woi. Oh, iki kena sawo mare nih Waduh, minum jelas. Ada pertemuan direksi kita baru kene. dengawa ke raos kengken ugar saya mare nih pemilatnya jangan dalian cenik telih tua badan mare dewek tua aja Nah, aja pasti ngelan mati ya. Ayo menang. kalah lo Nawagan Bapak mesti sir-sir harus pesanan ini. Bapak madan kancil Ya kalah bener apa kandung? Enggak. kancil bakal kalah Panitia. Enggak. Bukit Seni Apa kerja kona? Lejen bumut ya. Nih bungut kan bu? Ada jangnya bumut ya. Nih sing bungut nih. Apa? Sujen. Sujen. Tuh. Bawa kelucu dari jelema. Oh 58 tahun. Oh, benar pakai. Memang pensiun. Udah bangai jelema ke dia bina. Ada gitu. Jeleknya sedang tia. Oh stoknya buat lah pabrik mau mati. Oh, gitu. Senang cahaya paling terakhir ini. panitia Panitia. kan panitianya ada nih Mang apel. apel ITC Ada. Ada ide tuh. Apel. Ada nih apel. Adan tuh ya apel tak ada sajang nih jam. lu mau apa mah ada buah-buahan ini Nih bawa makejang peradune katurin pangmaru milu bareng masih bareng. Asa berkelas sana peradune rau. Sing ada sing bener sana. Aduh belinya. Kadi kabijen milu mah sama marah nih inggih ratu kak milu Iya. kak dah tua kan di bala Bapak dekat apa? Dekat Juri dini juri. 100. Ah. diolah boleh aja nyana ya yang kemakatan sama marah Apa pasti. Oh cager. Buset. Di dia belum suruh latihan ya bosku. Nggih. oh ada ngegembal Sarang senamnya Menang dumut menang. Ina yang menang bos. Nasi di. Wenten sani jagi atur panyumraman di tiang Samatra. Aingeh ratu sarang sinamnya. Sani sampun prasida ledang ngerauhin ini karya si Womaran titia. Sani mangkin wenten atur titia Samatra. Sani pindah ke Bantang si Womaran puni ke boy wenten tios puniki watah sanan tua. Sang sapo si Raja Malih bos. Sani presiden negesin sanan tua
tuake puniki semalihne patut tegas ipune punika sane kebos Jayanti ring Pasiwemara semalihne pikolih nyani boyo wenten tios sanan tuake puniki jagi katur semalihne yen anake punika lanang tidiang misa dia pinake rabin nake lanang punika Besik man sanan tua. inggih Aduh, man rapi ya. Ya makanya yang. Nah, Nggih. Ya, Adi pasti. punika mungguin mat-matan saya mare. Nggih. Duaning sampun kemana anu titiang sani bini hajeng ngarafin polo titiang wantrah saking puri saking suni kencana. Ya, malu. nah, Terus oke Dumun. Hah? Para kan duwe Dumun. Oh, apa? Nggih. Kalau kene Apa? tapi ya nawa mah kadang yang mana. Nggih. Aduh, nyuang kadang di tiang ajak sirap tuh. Wah, sing dadi. Udah ada sih. Ngono mengalmu. Yuk, debat. Sanan tua. Semangan baru bangun. Duaning sampun puput. Telu beng cunguh. Tadi ketu artinya pok. Tuh dah wanja. Ada. Aduh, mungkin aduh. benar tuh Apa sih? Kan, ampun. Leh. Pleh lo. Boleh. Nih jane dingang, Nggih. Ya. Bunyon. Cuma Api kene nyon kok Sing kene. dadi angon mau kipok sirah kok. Vertigo. Hah? Sirah angon mau kipakan. Rajo gelam-gelaman masih pamilu. Arten sanan tuane. nggih. Oyong udah bekemplong ke peleng kan dah cepolnya. Sanan tua. Artene apa sih sanan tua? Artinya tuh artinya. Dadu sanan tua. Lu. Sanan tua. Iya. Lu. Coba keras setruk nyananya. Ada. Adi cari laci-laci karat korot gitu ngidah. nggih duaning sampun ten mulihan makin siosan niki sarangkali jaga ngawinten saya mare. urusan pemilihan Iya, sani urusan. tiosan sani makin ngawin sih Oh niki urusan kan dua tuh Ya lawa makan yang mana? Ada. Caleb saja. Tadi kalem gitu. Lu agung jalan. Menang. Timon sururung di tiang jaging laksana yang dadosnya di tiang manut atas uning dukun sang sapu siro sana ngemilat niki panitia ini dadosnya ngemilat di tiang uniki niki itu malah siki ya Kakak jeruk. nggih sane dados bantang pawisau kuno Iki laksana tua tua nggih betul Tapi tegas nih Tapi tegasnya salah cilele. sanan tua se artinya sesana nan keginan tu tujuan wa irake apun konden praga Sembangan. Baru bangun. juri kuang pembang penasaran juri ini Bodoh bagus. Iki selantur nyane terus ya kumanti pacar ngawinten saya mare urusan tegas Ledangan. sanan tua nggih Baru Di dia nyelanggalah. Praya nyarangin ngemilatin daging pesewa marang duweni. Mapi tegas sanan tua. Sa saking nekeng tuas. Nan nangun jagat mangderahayu. Tu tuak manah titian. sami kawan pun ketegasnya yang bakaja kalah Alah. sanan cilah iloh jeung oyong rumah di pondok Ayo. Sembangan. baru bangun. tetap milu doh Kakak milu kak. oh Dia udah ngomong bungkatnya nan. boleh Kak besuge nih.
Ama kono juga ada strokin. Engken no. Semangat. Kak Milu. Mumpung Kak Subado dini Nggih. tegar-tegarin dumadak sida berbeka nyawes apa gunahan sanan tua ada. Nggih. Enggak ada begenit nih, begenit. Ada Juri apa? sanan tua maka ngaran sesana. Ayo. Susano, harus susano kan? Ingat Ci. Sosano. Engken ada di sini mau. Om Jane. Lima deh. Tuh subane bener tegas sanan tua gitu. Dah. Sanan tua. Sing melah pelaksanaan yang buka kene ya. Yen kene wicarane rasa banwakin. Ning sangkan ngeko daya. Onen praga supaya kemung. Nak kengken uno. Lawan. Saya kan wakil mulai melipatan akan wakil mati ini ngetokin di over mana. Aduh. Yang dijani beli. Nang ilingan. Kadi atur titiang sani sampun. Si Rejo sani militan saya marah. Dan presiden negesin kawan sampun kawan. Mapan punika ini benar. Sekali lo nawang tuh Tua udah benar. saja. Ibapot ane milatin si Womarin tuh tua bener tegas sanan tua. Aduh. Oh, Bapak. ini bapak bener dekin bapak. Dari dan praga. Tadi ngawang-ngawang ada suara. Tunggu, Nyi. Cara Bapak, menjadi Nyi. bapak gue nekain. Nih, Dia apa? Yang bu. Sesano gumanti tegas sananin tuh. Pangarap daning kali murkaning jano wimugo wan ngerebut atukar padha ngerebut kawirian bumine kali juga nih manusiane kepedangan konyang makejang pada ngerebut tongos ngerebut linggih tuanuring berarti makul lawan beretaro wandawu jek mekerak mesiat ngajak nyamuk ribu kinayo pakai saraya musuh angon persayupan mawinan sesano ne manggokan sanganing sananen tu sananen tu medegan jening degan sesano ne pangmanggo angon ni dewo nyangeru pekayun lan wacana mapan bumi jani ini darmo kinura kepatutane membadeng jani jening karena nyin kaden jening dane ane dadi nak lingsir nyin siro kriana patih murah Aduh. Dan Ampura Gusti. Ampura di Gusti. Nah bapak sing mugi salah mapan cai sing nawang unuk petekan bapak mai Jadi lautan jening iring kriana patih murah kemo kesuryo kencana mami dano siro kriana agung mapan agung dosa kurang pati abersih pengide bapo de karuna dilo santi pianak bapo mulo jatuh karma ni dewo ingetang dap-dap kasukertan
jagat di Suryo Kencana dumugi Persida memoleh kami aja ning kalian bapo jenis kalian bapo Bapo ngungsi studio lo. Orang yang selingsir Suat mode mengelilingi Wenceng. Bapo. Sane mapikole menang ring pas sembarang wadah Gusti Dingsir Benar. yen wadah kakak atau titiang kantor teruna lo santi kantor bajang yen wadah ledang wenten jaga tunas titiang bajang ring Gusti Dingsir Kenapa kali deh kering atur sane tunas titiang terwenten tios Gusti Gusti sampun Dingsir niki Bapo mulo suboto bapo. ya matur munto ke gugup Nah, gini kengken. ampura di tiang Gusti Nah, Gusti kan sampun lingsir supo lingsir bapo kengken. Ade karuna kantun truna makin banget pinunas di tiang ring Gusti Gusti kan sampun lingsir Supo lingsir. Sing prakatang bedak tuh itu jalan matur nak. Gendane Gusti Sakanang Kang. beli gula matur. Nawa Kang Gusti iapel ten pedangu, imade ten pedangu. Makin ditiang matur ning Bener Gusti. bener kan metanggu di raos saya. Lo santi kantun bajang. Nggih. Made karuna kantun truna. Bruno. Yen dados ditiang munas ring palungguh Gusti. Gusti kan sampun lingsir. Makin tunas ditiang ring palungguh Gusti. Made Karuno. Made karuna kantun truna. Bruno. Tunas ditiang ring Lo Santi. Lo santi Bajang. Gusti kan sampun lingsir. Sila luas aja mereka ludang nyangkat dong. Yen keni tanya ke raos cine sebang di geno ban bapo ngerasa Iya. sing dingah mare lo santi mula pejatuh karman cenenge Daden kete bapan yang raos mare Nggih Gusti sampun Dingsir Nggih, sampun lingsir. ben bapo tahu bapo ken polingsir kete ada pengucap-ucap bapan ini titiang nganten sarangipun bener Cocok deh, cocok. hei Den malu Den malu Den Bapak teka main udiang ka Den cai Sing jangan oleh cai Nak bapak ngelah pemenang itu Kena bapak udiang Kena bapak ngantenang Kena bapak ngajak mulai Bapak yang ngelah Ampun aja kok mulai. Gusti kan sampun lingsir. Ben Bapak teka main Mula sing adelen Kal nyasa kertiang jagat teh mapan kena uruhara kadidani sangkaning pekarden ya ipateh agung dipuri mangkin kayun palungguh ini sampun api jadi nggih laut aja kemo ke sudah kejana walesan kengken kematian ya dok buku tamu didi yen penyidang cai walesan tuh dia tuang Beli made. Udah beli semanang saya beli. Ada pengenikan Gusti Patih buka gitu. Laksana yang beli. Ne ada sanang tuaken nih. Ne sanang punut beli. Sinang sana nih momong karo dursi lo di jagate. Presida ban beli ngelepur. Presida ban beli bakal. mendengar tuh semua pangyasa kerten bapak dijaga teh sida paripurna melejalan asal pun iki Gusti Dingsir yang kadi punika pikarsan palungguh Gusti mangga titiang muputang ibu di Padagung pamit pangga bagi titiang ragat si mati si Padagung jadilah angkat tekannya kengken yang pikoleh lan kete memang Tumadak numadik. Pemargani beli made. Presida mati koleh. Lan Presida jadi. dikjaya rek payudang. sehingga ke rumah bapak malu di rumah bapak bersandar kamai main jalan
Thank